habis ada ibat kajing syakong tergas kayak menen bat kajing ayu tu flashbang bat kajing niat di nong kai di kelong na di kedai di labu dekat deadline markmat marpusha Pak Menboy badai menteri berpeng ke kampung ia tinggal ai dekat deadline bat lalong kerja ai beda ke kerja warning yaki ba lada hapo arsni kimle ye ka hito kan mi surok bandawa bet ban suspend ye ki arbut bicara mo bingung la ong be ki sila le tam ba kumno kinot man kata ti ye ki kentai tang hijrah he banut ban le kata ki bomdon dari sendang num le ra ngil ai bet ko ba da keren da ko syai men you home minister but do something or we will do something tu la kubur ong ba usik ye report ka police dan nang tabat nak district administration badai ke ai to ko bakile menen kalau long pilot huri hura lem ke jing yo bor no magistrate lem ke jing yo bor ni SP ke jing mi kubar menen step ong baki bakimla bante lakam kumangan suban be nak kalian kino hikai kila ong be madu stayo kila depan temna kan don kata ke jing ya betul sya kata ka peaceful bakin tur sa sekretariat hande kani ke sarkar pat mamtip nak ai kadau ba kila ni nak kalian kejungi ni semua hi bakin lade kini kat arun minister idai maki ke produkti kan bah yaki ke thong nak skat bakin kersha nak produk mata kasi kata misia me hap kerdan kumno meli je syo perkhat tu kulung dadi beje je yu menen kumut ke ai ke banja dadi bawan je kalong yang long sen jong na biya semua kumno satu ki ini ki ba mele kimdai jilo islam la sok dia perkhat bah bat kita wa be in ban ye kan ke jing doang ba ka home department hiling ba lakamen rumpui udai ban suspend ye utu civil dress code pada ru inspector usim seng bat itu ai ban lindo bo niat ye ki kena bat ye ki ki no kai te tang kata hi ngina kalian jingi ngila pun semua sarkar batu menteri hiru ulak kubur pa unsim kat kumkilat kunti pan suspend ye ki arut bicara